Nganget ba omdan syo napdeng jengi ki bom jutip ne bom jubna ya ke jingki yang dauki. Kabalashna na du ki por jeng ki paring. Kadai kawai na ke jingki yang kabala bananam tam hapok Meghalaya, batwat syabari kumju. Ya kene ke jingki yang lashna klem ki paya, da kaba suspen sedian ya ka haki telai nar na shiliang syashiliang. Na du ki por hendai, Kibriu na keleng ki jaka ki tuut, ban wan pej ka ya kene ke jingking. Bat kelaju bat ru kum kanam, haki por handai na kabenta ke jingkuat jongka. Hakaba ki pulit ki badan hakene ke jaka ki penkuat itanat ya ki nala bat ya ki saudong jongka. Kasurok kebayat lengba ya kene ke jingking. Kelaju bat teng ya kanam kum kawai na ki surok babahatam hapok ri kasi jantia. Hendrai menta I kumba keburam. Bakane ke jingking kalajuban. Kila jakno syaka menor. Kene ke jingking kala penyeso ya kakasi berjantia. Nakawai kaliang kene ke jingking kahap hapo East Khasi Hills. Bat syakawai pat kaliang kahap hapo ke Jantia Hills. Haki benta ki bahap hapo Jantia Hills. Hasendak jong kene ke jingking. Haki serdeng jong kawa umngon. Ladon kalenti yat kejat keba itenat keba yat lengba ke senong darang. Bat pilak ban poi lengba kene kalenti se senong pedeng. Nong bare bat koi ru kumju. Kiriu temen jong kene kathan. Kilayat hu. Baya kene kalenti lasna kapor jong I Reverend J. James Nichols Roy. Ya ubalatip kum iba joy ha kapor ba ilong. Unong mikhaman nakakasi Jantia Hills, Syaka Assam Legislative Assembly. Haki por hendai menbaki kali bat ki surok kimpat kenrei bha kum haki por menta. Bat haki tu ki por wat ada don makna ki surok ru hendrai ki kali pat ki dang duna bha. Kum ta ki nong rep na koi nong bare snong pedeng bat darang ki hab ban le di ya ki marep jong ki kum ki so ki kwai betempo da ka ba syong ya ki lieng lengba ka wa umngon knang ban poi sya yeu dauki. Haki por liur ki nong rep bapli ki du nong shibun kamtam haki por slam namar kimla ban lech sya yeu na kadau jong ke jing slei ka wa umngon. Bar ki don ru ki por habarang ka beneng ki beriu hakane ka than haba ki syong lieng ka sau ka juan kensan. Bat kala penyap jelob ya ki babun ba ki beriu hakane kawa. Layat huak ba, haba iba joy ilayo sngeu ya ka jing ki nong rep hakane kathan, kum unong mikhaman, ubadei ban pej ya ka kia ka shon ki nong rep, kum ta ula penshna ya kane ka lenti, kabala shrong itenat bah da ki mau siang. Wal ada don syuk ki ba pendon kam ya kane ka lenti, namar baki kali menta kila pahu syakini kithan, hendrai kene kelenti kadang yaine yaisa kat hadu menta. Pi ki beriu ki bas ngau tenat bandit yat kai tracking, pila ban yat kai pengat lengba kene kelenti keba itenat. Nang ne pila ru ban yo ikendiang ya kawa umngon. Kene kelenti, kan long jingkerku ya ki samla kathan, ki ba imja. Na ki yau toris ru kumjo. Kini baro ngila banyo ya ki mati jong ki nong mi khamat barim. Kumno baki dalek janai ya ka kam baki tre. Hendrei haba pai sya ki nong mi khamat ki ba mentapat. Imat wat ya kabala don luparu kumbaki temu ban pendu sendon. Ladangi pai sya ka surok. Jong kene ka than la isen ban pek. Kene ka kta shibun ru ya ki balet bawan, bat ru ya ki bakamai boting. Hasilen ter ka wa umngon. Namar ka jingsniu ka surok, ha ka than, ki babun ki toris ki kiar. Ban wan jengok kai sya kene ka jaka. Toduai obelei, baun penmi ya ki nong sensyar ki bahok. Ki bapet ya ka kia ka shon, jong ka jaj benriu kum iba joy. Kenang bakari kan kiu, bat kisamla kin roy haka kamai keji, bat kamtam haka lawei ke bansawan. Kenang bakanam ke buram ke balaja, kin wan pai biang sa sisian pan.